amne say me na mesua adwuma ana mehu be ma o wale menne your friend is saying Daniel and okay me ba chan o de o pesam to manim me gitum me ne tenae nti me be pon me ho no okọ osirem koye me ho ade ma busuafo o sai bae e ma me ne kwatena ase se oba ne ne kunu esirem no wonya ye oba ne ho ade ma abusuafo a eno ano no nti me fa afuru na emu atete kakra bi na ono uko wie so awasekọ saata me nyina na nyensan ne wom sa nti me krampo me de ahomete abisa ne se me wo na se me de akora no kona mansan ba bi ma ebe wo de ana o se wo me hono nti obisa me se adentia na me se o asa me hu ni se me wo a wo hwe me ya sa astena ne nye nti honom no me de ne kakra sa me be wo krampo asetena ne nye ada wonya adwuma oye adwuma no okay me be wo krampo no operation no mo ye me nti me be wo wie ye wo so wo ye blessing eno no krampo no me hu ni se o de atwam no atwam sana na kese na eba afi de wo ye blessing yi wie ya entoka ne start ya be se 2 years ni me wo ye 2 years ni ana entoka no eba wasisi sawoni amako na me yese saade a haidan ma me wasi miniska na me so niska de me bai me no so aye bibi kakra ene ayibi na ye mame na bibi kakra ne sei me ne wasi fie ne kak ebi wo nchen enti no ye no bi na ye e wan ka ase ho mo amutimu fie me ko ene wasi bi ba me ne saye me bai no wasa si bi wo nchen eno no crowd to so say ye media okay enti ye sa no ana me se na yibi na ye mame na me ntena me fa akora ne ntena wasi ayi wo chefa nim eno krampo ne wo nkula ne ma me din na so krampo no makwasisa no e de nkula ne din na aye na me se eno ntino nkula ne nti ekrom kasa sa ntino wo be hu me me bisa wo bibia e ma wo yi fie ni krata kire me na wo din na e wo so se wa ye sa de a na che se wo ye wo dini enti me de me ye ma adwen se na me wale ajai nti no se wo se me nkwade a na wa san di no kra mame a na che se wa woni ma ndi ni ye nti se me firi won nchen kọ na se mfiri makoma mu di a kwan bia so me yiwa firi ho no be yi na firi ho sesai na nyone na wo ye no me ne na wo ye na yi ni firi wa na be hwe oba no enti me ka se yi eno ofre mabusuafo ebo o mama ne sata mi na o send voice message o we adwuma no o send mama na akoye ntoka na me ne send e ho nti ofre mabusuafo obo o mama ne na o mo frɛ me na me so seni na waka akire me enu nti na me so me den ho abufu ka asasa mo no na me krampo no minti mi ye se wo bekuno no aha me se me ka sense me free ne nchen kwa sana me te se wote me da so te ne nchen nti o na je se wunya nkoi tu nya nku no dabi nti o yes no abusuafo ne kan na o yes atena ye me ye aduane a wodi eno sa no ekopie pastor mo nchen pastor so kan me be ye aduane wodi ni nyina na me so me abufuo na me de kan but my jam me kra me yes ma ware krata na de paper na TV no so me ba try ajo nti o yes no be eto be try ana yetie da bia ntoka fise no ni siye no ntoka ne to antwada da bia ye ntoka maame se bre ya me ne ukasa die na asi akire die asi akire ye se wase ontimi ne mentina biem ode makoye krom hene ahimfu mienu nchen ni na otena ho kasa one mentina die be poten ogina so ode agya wawade mentime nchire wase one mentina enti ekuya same a mekan ache 2 years ni by omusiesie no menene sa betnae wonu aduane ma ne die enne wo sa tumi ne da sa enti 2 years wanku no enti 2 years ni no ento kan start sa metima aka se 1 year ni menene nhia ye kopem se ye ko sirem wase ye nko sirem ne ye nko siesie asam no ye ko ye 1 year woni ne nai ye ko sirem ba ye 4 months ni eno na one me hia baako
eno ano no besi ne 4 months ni nti ewo honum sa no wasayi ayi minema akogu dan fufurum ana medam me ko be 3 months no oya no watu no tama na mene ne dadan ba kumkura oya no watu no okoda ho wo bisa na waso no ana pen se de be pa na hawo de ha me ne yese wode ma koto edan fufurum ni na mu no mama ne nje wo fie ho no se me pia bonten a 7 bebo no me ebia me kwato ade me mpie ebia me pia nwumra na me kwato ade me ba na wa lock gate no watu safo just me hurifa empumam na ma ba be wuram efie wa meti wase ma me mpra ente sa se ko ba bia o mbeka sa anye bia no me ba ye na me prae enti no sisi a meti ho mintimi nya hwe ofie ho eno ane se ona me ya aka de enti kura pa ma me suro ni yese me yese nya me beye ba onkasa me ho o kwada so anu wa lock ne pono ebia na na dwososo no bibi ya me ba na se me ankasa akobona man aha enti no me suro me se oba na di mfie sei wanya 2 years one na wo sei me ne na wo ba ko o hwa akola no no na se no o hwe no se yeku osini ba nyina no oto aduane 3 cedis o de soma onuan mu bi no makota aba nti o motoba na akura ne dina no pa na okwa adwuma eno ano no awia de nka ho me ye adwuma otimi 2 fuse e de kwa adwuma otudie fuse mita ne fuse no ade o ya de adwuma me pama de na chese ontumi mfa light no mfa light ni nya hwe wow enti o yes ano me kwaka wase utua light be hu 1 peswa na me so me baaye no me ye adwuma wo ba ko ma 60 cedis for week ni nduru ya wunyi ska en class 7 enti no week ni nduru ya wunyi ska no me so ya na ye ya mole ye bibia me de misika no so wura mu bi enti no sa wo kan sa me ntua light be die but me de misika so support aduane ye ho enti no enti ewo honom sa na oye o ha no wasizi iron na sa wasizi iron no ema pastors mu ene krofo bebre abeka ayaka de be pa no de ye ofio ayaka de oburu mi bi obo me mama masowe eye dududu me de ko hospital ho no ma me twese kan wo no so se so waso obeku mi de a ene medical discount wadika bie na no so obeku wan bia no ba ye ko osinem ba ye no wo sese kan ano nampa beto hall so de ye dai minim enso ampanfo be bia na akronfo ba mo ho da bi mpanfo be bisa no wase ode kodo enu ti no ye ne sa wase ano hweta ai ode soma akura no kwose ye enti ai ba ne sa no obo masuma medical hospital omosi de ma meti asam no emu ate ma me na wu susu sesika no de no de beye mesusu say minti no ode beto office na no aye sen sa ode afidie ni mi na boye aha na no aye sen ai me pa twa etu yam hyew o me yam hye me ma me bo ne bra ba ko ama ne ewu sesika ri we de wo de aha no yes ode me forget bibia e bia o ye be ma ni ti no ode akoto ho no okay your friend Daniel free he free ankase ukrompa na unchipa ne me free zibla na chese une wo yiri nyina mu free kromba akoso ana na chese ukrompete di ukrompete wodu na mu bika we dey binka kra ade na binka we dey otete on hwenje we say ukrompete odi a onim krom me ne se pani yi me su ukrompete wodu na mu bika o se binka we dey binka ade nti na binka we dey otete ni na wo yire yasem a wo kan wi ano sei nyamia no krenim mitwi no enye perfect yebeti baby abeko bia no ye de bechew wate yenti o brani mu kakra ono no asema waka no ampa mihia no na mihia no ne bra na introduce me anaso ne bra na introduce ono no e kire me na chese ne bra na de obai ma wo ma fan se ono na de no ma me introduce no kire me nti no men so no nyame anu krenim na me woyire dada but nyame na age ne kra nyame fa ne kra uhu ababa wa we na oyire na tiase ana hu no na oyire ni ho na me yire awu be 2 years okay be 2 years ansa na me hu nti me hu no wo ba fie
ubra no de uba fie me introduce you na ma wo me ne no wo 5 owo last month no wanya 4 months to 4 to 5 months and I'm yiri free mu nti me di ni na me ka bibia kire wo man fancy o wujitum ema yet 9 me so enam de ma hu nti no me pese me fa oba na me no ete honum ebra me ye no ho ade nti no me try me possible best echo stream unse echo stream a ye de friend kokoko ye friend no nwe kosa nti no me dika koye no eba ha ba kumasi ba kra sans pesca sende e ma moto nantwi edituae me no wote yefunu aba o ka se me yefunu ba me ye no me titi no anase me ye na ya ka me ede na me ye no me no minim me ma war paint minim se ne nyinsan first travester no se ne esite na wo na me timi se sa pants wo bibia si o se me timi se sa ne pants ne nema esi e ne o kire do o ka se me boa o no nete ho no o timi se esi di pieto no maame nyese de o be sa ma me boa fu dwumadie na ye die no wo bebo wa mane na wukuru nu eyi anu a entra hon sresresa na chese wasem kra de ba no nye serious na de ba ye ukuru no se osi wo pant ana wo pieto no eyampa no kra sem ne ye kana wa ha eyampa me pa cho na ye da ba akope kra wasi kra wasi panim nyame nhira wo sa kwa no so wate yenti o enu nyina mu no ewo ma like oba ma ware wo aye wo ho ade wono mpnafo a wo mu ewo ho dada mu ni twaka biem adenti na wakasa no like nkomodie mu phone mu nkomo SOMPA elise mu say ebia me no wo etcc as married couples nti no wo mpnafo a na wo no omo ewo ho no ma wonim se na minnim me behu se na wo no omo ho no but me ma ware wo no de eni se wo no omo wo twaka wo kuna wa ware a wo di kan ware obi ono no wa anye wo ho ade wo ne na wo baako wo be ware a wo ne no relationship no ebia akwara no person one no kasa one no betima akasa kasa gu microphone him akwara no person one no kasa one no betima akasa anase wo person busa bibi e ma akwara na wo betima busa ma no ba se wo personal person wo di nkomo for more than maybe 30 minutes and I make a choice ye ya mamre mu no enye sadie no enye me ka bia on person ojetum ente bedru emre bi na me da na jo no ofre me nya na me sorry wo say enti akwara no me wo no sisi ya na me de no koma obi a wani beji na me say wo na wo ya oba na wo kan sem say ya wo na onim genti a wo kasa na me san kodai enti ade kyen na me busa ne say na ade ne ba wutrim na wo busa me sa question no osia me hwese se ne usi hwe enkwada na omo wo honum sisia na me lead wife enkwada na me ngindi se me wo a obetima hwe no sa na me say enti se wo no na me ntimi hwe a me moja no ebetima obi a wo ne no ni relationship bia obetima wo na wo de akora na ko che no se fa akora no wo ne no ni relationship bia wo de ko che sen me moja ntimi ko bi me ntimi hwe na me wo na yede ende enka ehun hia se wo be enumu tokwan kitenkite but minim se nyinsem even owu wie ono ankasa ka kire me se me mfa nche na nyinsem mu ayi na eye no sa na me se okay enti woman na ye blessing ye blessing okay ewo mu a na ye blessing of alumbatanse